Wani ha nalagi kono gade kasule pom po kwala ula hokol playa poko kele pata ushaga chawala pata omichopa kono gade niki na pele mahadene yetele yaga pala ge yemugar pada sawi deda awe jasapi no lo japene akona keda yaga digana kisu na pei no aweda ye do tene da sawi de pade patana hu ba la ni la ka thola ga ya de ba ka sawi da di tha sawi yo ko tha sawi na akona aje sible ke muga na no se de pha no se de pha la awe he ya ta khweta ya le a community da sawi ye pa lo se lo ni da we se ya ta khweta ya le po po ya ko no ye do tele w ta pu no ma ni lo do ta sawi se de pha de ba se pa pho sa le khil cho de na pe le ba ako da pasa pa le pacho do chu apo ko te pa de kana pa we ge ba ban lo ako na do to la pa ka na do ta sa wi de ba ne ta sa do tu lo mu do che wa su la ko no ga de la consulate direction reconciliation set we do to block up tu lo mu si le consulate direction apu phe do ta le pe do ten ni ha ne do ta ki mo pwa ne me ta sa wi ne la na ke to le pa ka na ta sa wi ba ne do ye do testing no si ta o de mi la ba kha we da do patatili no cho po khe tho po khe le ko khle ka ba tho ki te ki ko che ne da awe pa khu we da ma te mi the kwa ku ba ku si de mi ba te mi the pa si li si le phlo cho do cho tho me ba no po ga ko no ga de we ne ji thobo yi te te ne lo ma po ko no ga de mu ga la ki de pa yi me wala chot thwe te di ta pa che la o play lo ti khe khe lo na ko da pe do te le ka na sa ko ta sa wi da he ge ba sa ko chot thwe sa ko no do cho ko mo sa ko ne da me ta le ye do te le ha do ko to do na ri we ne lo ta bli Kala